Tapi itu pat apa Facebook. Hadin kata i-propose ya puy. Apa Messenger. Hehe. Bat buliye nga ong bungam kwa ya puy. Bupin ya to siyang kurim hakanu syakanu kajaka bat hakanu kayung. Day na marbo. Magkwa ya puy bupin ya to siyang kurim. Apo Twitter. Ayaw di ma. Bat sa simkuan pan na po flip kan. Ay? Bat sa receive na po Gmail. Bat hadian ka jingit ho siyang kurim ang. Tepan! Lada ipresa. Imuiler kaw. Tepan! Sa day biyang no. Kumbasaw pasan pew. Apo OLX. You got problem?